Kanti bapak belur beli kerang ikin tugas ngapelin nadi Ulian beli sayang. Kanti gelalak liling beling bermaling tugas hati kecopetan Ulian beli sayang. Kanti sebuah mata bini kuku preman tugas ngelonin nadi Ulian beli sayang. Beli berak wujud medar lemah petang mikir hati Ulian beli sayang. Saking kliwat sayang beli tekan hati kan jelas ngadat lemari mengangkat tangan koranang. Dia penja beli berek tu semirek renegit ada semanan saya apang adi nawang bayang beli mesek waktu saya kata gajah iyan bosan kaning adi beli sing pilih lawan atau nyemar preman asalkan one by one superman lan ibetman sing dadi soal. Belum beli garang ikin tugas ngapelin nadi Ulian beli sayang. Kanti gelalang liling beling bermaling tugas hati kecopetan Ulian beli sayang. Kanti sebuah mata bini kutu preman tugas ngilomin nadi Ulian beli sayang. Beli berak wujud medar lemah petang mikir hati Ulian beli sayang. Saking kliwat sayang beli tekan hati kan jelas ngadat lemari mengangkat tangan koranang. Dia penja beli bereng atau semirek renegit ada sumanang saya apang adi nawang bayang beli mesek waktu saya kata gajah iyan bosan kaning adi beli sing pilih lawan atau nyemar preman asalkan one by one superman lan ibetman sing dadi soal. Tonden balik ngerana yang dini makalo ngantosan ngae bingung pusing tujuh keliling mikir dewi kayang jani tonden mulai neragan adi las hati dewi senepaten janji apa mirip kuan sayang beline
mangkep mulai nyaru tanpa pamit. Mawali Jawi, mawali kan Bali, sampun nanja adenya ilen tresnane. Mawali Jawi, mawali kan Bali, sengke ngalah rasa kangen rasa rindu. Mula Dewi bungan kena tua Dewi idaman hati. Keneragan adi las lati Dewi sing nepaten janji. Apa mirip kuang sayang beline mangkep mulai nyaru tanpa pamit. Mawali Jawi, mawali kan Bali, sampun nanja adenya ilen tresnane. Mawali Jawi, mawali kan Bali, sengke ngalah rasa kangen rasa rindu. Mula Dewi bungan kena tua Dewi idaman hati. Mawali Jawi, mawali kan Bali, sampun nanja adenya ilen tresnane. Mawali Jawi, mawali kan Bali, sengke ngalah rasa kangen rasa rindu. Mula Dewi bungan kena tua Dewi idaman hati.
cia. Uwit nepi dan kayang mati pang mana suarga. Barang-barang ajaat mah aneh malah-malah. Bulan Mei beli nyumun sing bueng lakar memunya. Bulan Juni sud moto. Bulan Juli marah kau sud memitra. Selamat tinggal masa lalu. Mudah saja beli ngang wang kena pedidi. Subetua nanging dikasih kena trona. Aneh jani beli kangen sama kejang. Kau nyumunin satu sayang yang karena kurana. Sesenggak tua tua sama keledek. Kang sana tua yang kang sana kalah. Kau usah pulih di otak beli sepatu jiko sama perantai. Pemegejang pemagusan beli. Kalau sepetetes di tengah lemari. Ando Cina beli sekan-sekan kehilangan. Sekancan solah beli aneh mampu macia. Uwit nepi dan kayang mati pang mana suarga. Barang-barang ajaat mah aneh malah-malah. Barang-barang ajaat mah aneh malah-malah. Ngale tunangan, aloh aloh kewah, aloh ngale ne jegek, kewah ngale aneh kalem. Cewek Bali, cewek Banyuwangi, Subetan, angon tiang tunangan, mekejang aku ngale sensasi, atau sing ada nengalah tersenal sejati. Acara burohe, bekas PHK, mekejang sube pada ngelah pengalaman. Kelangon soma, pilih aneh malah, apanya aneh adem, tekan bangku sejenak beli. Bulan pidan, kayang ngelap anak, apa ngelekat, biduk aneh unggul, yang lekat elo. Apa ngacara adik, abang yang ngerenggang, acak kelagon melayu, yang lekat moni. Apa ngacara beli, bagus sekali, raja Palembang bangun. Wah akepo, hayalan belene, dumadak je, ada widya dari, aneh jegek, tuang tekamai, manya seketuk ada ye. Beli dini, nganjang ragan adik, subasa dia lakar ngintip, ngemaling selendang adik. Jero anak lanang, uliang jes lenang tiangi. Kengken, uliang, si jet pocol beli. Nih, lamun keto, tukar tiang sarang jinah nih. Ah, siapa dulu gitu,
Lamunnya nganten mare kalau liang selendangnya. Nih, tiang ngiring beli sake waleng lah piana adiri ti tiang mepamitnya beli. Au ah senya pangade panak 12 mare nya cerai. Pah ne mare raja pala bengkong saja nah. Kelangan soma pilih aneh malah apanya anak adong tekan bangku sejeneng beli buana pidan kayang ngelap piana apang ngelekat bibit aneh unggul yang lekat elo apang cari adik abang yang ngerenggang acak kelagon Melayu yang lekat moni apang cara beli bagus sekali raja pala mare bangun tua akeko hayalan beline dumadak je ada video dari ane jegek tuang kekamai manya seketuk ada ye beli dini nganjang ragan adik subasa dia lakar ngintip ngemaling selendang adik tua akeko hayalan beline dumadak je ada video dari ane jegek tuang tekamai manya seketuk ada ye beli dini nganjang ragan adik subasa dia lakar ngintip ngemaling selendang adik. Ada masih dedari ingkar janji. Yang tawang gitu di Banyuwangi ngale dedari pidan. Nasib nasib. Penting adik baginya di subat di adik
anak muani ne cara beli mata nakal ya napukin bajang binal potongan ajet ne sintal pajalan batis ne ngontal ngae menghayal otak kita peleke peninggalan beli ne nakal objek ne tole beli ya masih bengal sube tawang rayuan beli ne gombal masih banyak ajakin beli timpal dia stun mare ya kenal lantas aja ke tralala jadi ajak lili jadi ajak lili lala lili aneh jani saling kedeng lala lili lalu tralala objek ne tole beli ya masih bengal sube tawang rayuan beli ne gombal masih banyak ajakin beli timpal dia stun mare ya kenal lantas aja ke tralala jadi ajak lili jadi ajak lili lala lili aneh jani saling kedeng lala lili lalu tralala jadi ajak lili jadi ajak lili lala lili aneh jani saling kedeng lala lili lalu tralala saja demen ngelah tunangan cara adik kapah memunyi sing pati metingkah polos sing majamul anteng megarapan kewah mula kewah ngalena wani cara beli sabange pragat endok bukena uyo yen bangke suwonge gede bayun beline Adi Subhanawang beling raksa gelem starter berangkat uyo bayune ngambah tuun kapus dingin patuh kidemang krara kririk maimo misi kesiap undang berjarak anak ngeraha balik undang berjarak abah nasakin balik ngadusin urut yang hidup ajak rajang lagi menggandung
Dijo beli ben ngalih kurenan cara tiang polos sing majambul. Oren beli tiang ngurut kene nya, oren beli tiang ngurut ketonya. Dorene jak adi beli nagih magandong setiang. Jaran kone urut. Enak. Kewah mulai kewah ngalih nak wani cara beli. Sabange pragat endo bukan na uyo-uyo. Yen bang disuwonge gedeng bayon beline. Adi Subanawan beling raksa gelam starter berangkat uyo uyo bayune ngambah tuun kapus dingin patuh kidemang krarak krirek maimo misi kasiap kasiap Unda pacaran anak kengurahan beli unda pacaran abah nasakin beli ngadus-ngadusin urut-urut yang hitam jak raja nagih menggandong. becat sepang kena kenyak jakin umah rasa kangen dot napokin somah maka lo sube kalahin jejah kejangkutin timpal maka siap rasa napokin pibih somah heng lantangan Mas bang dajat anggon ngangke bene sengkoke Suba amat ngoyong di pisaga Deja bali mapi-mapi Tiang aboya nak lo buang Sepala na bali demule Ingkrak kena dia tumitrane jaga bujo pragat bujo maimo asabang ngacrak bumi saya cara jani nake pekerengin ngelincak ketiapin bantik ne penting tahun makados Asada nala doman Aku ranan Atau sing tanjung mah Ragat ngelincak yang kelincakin Yang sing ada daya corak Yang cuma Bata kelaya jak makan tak sengkoke Suba amat ngoyong di pisaga Deja bali mapi-mapi Tiang aboya nak lo buang Sepala na bali demule Ingkrak kena dia tumitrane jaga bujo pragat bujo maimo asabang ngacrak bumi saya cara jani nake pekerengin ngelincak ketiapin bantik ne penting tahun makados Asada nala doman Aku ranan Atau sing tanjung mah Ragat ngelincak yang kelincakin Yang sing ada daya corak Yang cuma Bata kelaya jak makan tak
sanja yang mengipi saha sedih yang lipi jegot lelipi lipi sampi sing megigi kocap tiang bakal komplok rejeki maro bangun kepupungan gegeson melai bengojo dagang nomor petang angka dadi calon ada nasib payungan ten jalur cemplon ingu paling dikenahe mengantosang nomor aneh lakar basu len jam pitu nganti jam 1 sing kerasa awak benyah amah legu cor 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 aduh lacor buka pedang angka mebading cor 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 aduh lacor ngacak lelipi pesu sampi subo cager teken nasib bakal mujur urian ipian cager dadi tuan takur angon nyaruang nasibe babak belur kang wang subo jani dadi tukang cukur Kak, 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 bangun kak, kak, coba aku nalin sirnya. Coknya selama punya semang nung nak punya apa leh semang mai Aku cenipi saja kak, cenipi juga lelipi. Pokoknya kalau masang nomor jadi kak, coba cakar kan kak cenipi antara Allah warna semua ni cuma aja ngapa buku ngapa bukan kaden kak jika kerusak segan mantu bersawang nomor kerpesuk sengaja tidak dibalian yo bibi sanja yang mengipi saha seti yang ngipi jegot lelipi lipi sampi sing megigi kocap tiang bakal tomplok rejeki maro bangun kepupungan gegeson melai bengojo dagang nomor petang angka dadi calon ado nasib payungan ten jalur cemplon ingu paling dikenahe mengantosang nomor aneh lakar pesu leng jam pitu nganti jam 1 sing kerasa awak benyah amah legu cor 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 aduh lacor buka pedang angka mebading cor 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 aduh lacor ngacak lelipi pesu sampi subo cager teken nasib bakal mujur ulian ipian cager dadi tuan takur tangon nyaruang nasibe babak belur kang wang subo jani dadi tukang cukur pipis telah basang layah kadirase anggehan tonen mebayah uling jani tiang jengah lakar perang ngajai kalah demah aduh lacur buka angkone pasang cangkonyang bading Tahu badan semua tinggal di orang kawan nomor kena pasang kayak bolo-bolo kacau coba cetok jemaah iban kiling semang kepetang sing pragat benes ke rumah nomor ni sing kawan-kawan pesau Duh, iluh jeget
Kemudian ilo cara anak ngeledan Bali, sebilang ketemu sebang kilau hebatnya desa. Bulan iseng ngejanda ngajak anak eleh-elenan, jani ilo sok jual mahal karpening dewek beline. Ada nyesel yang beli pindah ke lain hati. Kemudian iyo cara anak ngedegen Bali, sebilang wali kemomai ilo orang solang beli ibidan juga seragam megelanan. Dari hati ilonya tuan padewekan beline, pasang elok ilong tekan bisa gane. Sanggup nerima yang mulai singedenan orang singedenan liuan anak lo nganyakin beli. Sanggup nerima yang mulai singedenan orang singedenan liuan anak lo nganyakin beli. Yang mulai singedenan orang singedenan liuan anak lo nganyakin beli. Das lemah gede tiang nyongkok di sisi neruronge, mengantos sang ragan adik lakar jalan mas sekolah. Lamun pejalan adine egal-egal sekadi pragawati, ngainang usak bayun beline kang dibelus beli di pengipian. Melengis mie kamu baju setel, ya tiapkan
makajang ulian bangi celele kaliwat sarat kena baline dot ngelahang ragan ade gaporayuan beline ngobrol gombal jurus maut baline ngainang ilo sing mekutek nyara pasrah ngelebang tresnakan balik kudian jani bangki yang medaya katung pelet bidan benyambatan ngaku sugeng lah mobil lah pipes lah tangan hektaran nanging sejati tusing ngalah apa PSM playboy sing memodal ketuk anak kadanin dewek tiang PSM playboy sing memodal kini itu starter ngadu gombal melangis mi kamu baju setelele ya diapen makajang ulian banyi celele kaliwat sarat kena baline dot ngelahang ragan ade gaporayuan beline ngobrol gombal jurus maut baline ngainang ilo sing mekutek nyara pasrah ngelebang tresnakan balik kudian jani bangki yang medaya katung pelet bidan benyambatan ngaku sugeng lah mobil lah pipes lah tangan hektaran nanging sejati
perhatian. Tapi ketan mohen yang jauh jajagina kuskus kanti maduk-duk dugas pidan liung rebutin beli numaguna bagus beli makapluk di kena raga aning raja sekancan sekitar beli pasti ke uloren yang urusan mengganti-ganti cewek beli nomor satu inan gong malah terunannya bubes sumsum madukan bubes sagu buah kapas alap ulian makapik ulian aja mendadi anak kegugu tu sing puas ngalah tunangan besik yen melali gonta ganti pasangan ada kesempatan ngalih tongos sepi medemenan nganti kelewat wates mawinan megajang jani tunangan nyantung dua pusing rasa belah sirah helm buyangan kudang macam uban kadang subet inem masih wareng dan ngilangan stres besnya marang baca bangkusan ini ditunan nampak bulan-bulan sing hitungan kangen pernah dene jani maka jangan lagi tanggung jawab pidan saja mengantre ngajakin metunangan jani masih mengantre tekan abang belengan bubes sumsum madukan bubes sagu buah kapas alap ulian makapik ulian aja mendadi anak kegugu tu sing puas ngalah tunangan besik yen melali gonta ganti pasangan ada kesempatan ngalih tongos sepi medemenan nganti kelewat wates mawinan megajang jani tunangan nyantung dua pusing rasa belah sirah helm buyangan kudang macam uban kadang subet inem masih wareng dan ngilangan stres besnya marang baca bangkusan ini ditunan nampak bulan-bulan sing hitungan kangen pernah dene jani maka jangan lagi tanggung jawab pidan saja mengantre ngajakin metunangan jani masih mengantre tekan abang belengan dua pusing rasa belah sirah helm buyangan kudang macam uban kadang subet inem masih wareng dan ngilangan stres besnya marang baca bangkusan ini ditunan nampak bulan-bulan sing hitungan kangen pernah dene jani maka jangan lagi tanggung jawab pidan saja mengantre ngajakin metunangan jani masih mengantre tekan abang
sejumlah sekat ngelah demenan jengkek mengayang Mbak Yu di kafe kembang tadi kena pelet jarang goyang Bayu ing rumah pisahan kenyam Mbak Yu ne manis pesan body seksi makeloran di betul lampu aneh remang-remang kasada pada duanan sing peduli tekan anaknya di samping nyake iri nyake tusing sambil lama karaokean nyarwang ngalih kesempatan pengsap tekan liung ngalah utang tadi punya kesemangan yang di kafe grapa grepe na anto subah biasa sambilang minum ketimpalen bajang-bajang merak mini kape capek cik kita kene anak kengoran suad macik kene macik kita mulai ne macik pelengan beli keset itu di Tegalinga beli ile itu di Peguyangan isin dompet beli ne papasan telah dimulai ne mabagal yang uyangan kasada pada duanan sing peduli tekan anaknya di samping nyake iri nyake tusing sambil lama karaokean nyarwang ngalih kesempatan pengsap tekan liung ngalah utang tadi punya kesemangan yang di kafe grapa grepe na anto subah biasa sambilang minum ketimpalen bajang-bajang merak mini kape capek cik kita kene anak kengoran suad macik kene macik kita mulai ne macik pelengan beli keset itu di Tegalinga beli ile itu di Peguyangan isin dompet beli ne papasan telah dimulai ne mabagal yang uyangan
utang je beli bantas menghayal. Nya nawang sakit saja beli di menteri. 1 juta gaji bulan. Ija ke Melali luar negeri. Kan nyidang samirang nyarwang kuser. Kunjungan kerja. Kang wang malu ilo nasine jagung bene klemis Selesai beli dekemai dekaden beli doken adi beli beli ngelah tunangan bajang nganti butuh paling Doja sangat beribas acem Kui dimunyi subangan nganyong Pantas seliuk ngalah tunangan Ane budak ngajak ne paling kapag pengotok di badan jineng sanana lantang liunan buku awak kepontok ketusing majaneng tiapin tanyang tusing jolaku Buane jani sesing becek Balangkat kong rengas tergalak Koban beli ne masih jelek Pasangan nyantung kenas ne bolak Wajah, memang lo belum saja. Tawang lo nas belikan di bonglak nenenan. Nak ulan mikir lo benih. Lo jadi megarang kan ngaling bonglak. Yen lo kan dibakat serempet kin bonglak di nenenan. Tawang lo sana. Bonglak apaan nih jangan nih Ya bicara munyin beli ya Konyang nak lo budoh paling nganyakin beli Kalau ne budoh ngajak ne paling Mencara tiang tetek ini Lu gosing ban nganyakin cara beli ya Maro selesai beli dekemai dekaden beli doken adi beli beli ngelat tunangan bajang nganti butuh paling Doja sangat beribas acem Kui dimunyi subangan nganyong Pantas seliuk beli ngalah tunangan Ane budoh ngajak ne paling kapag pengotok di
tiang ene mulo dadi bebengongan apin lajur gopo pocong kuang dibawa nanging agak apa kaden menganayang kayang mejani yang subenenem ngelatunangan yen teh saehan ngajak ketimpal-timpal tiange aneh sugih bagus alam kasut kesumur eno tilah duna wayang sing lah gegelan ada nalikan yang ngadot ijek bibis rejuna balian sakti nanging sujatene tiang ene pepojolan lakas ngelemesin nesek-nesek mengenyorin bojo keyen indengan sinah engalait lagu bagus yen oyongan sinadati duno tua
iragam masa pengkuncu liang angan timbal sebete angan satu samu guyu angan nyarwang apang saru sabang lapis ciri sing ngolah pipis tegang sabang angan nyarwang dewek krisis malam minggu ulah pemaling kerjis pangsing ganti gegelan masa pensiunis anak ngorang liangai awet muda yang sesai sebat goba engal tua nun nasi jaring ide yang witiwasa mandelanggeng nyalanan dope lara timang menghayal samilang bengang-bengang basang seduk mendekut pinangnya tidong ngadenang jani bareng diang gening gening balik ning ranang kenai lia Coba maju tu sing perlu iragam masa pengkuncu liang angan timbal sebete angan satu semu guyu angan nyarwang apang saru sabang lapis ciri sing ngolah pipis tegang sabang angan nyarwang dewek krisis malam minggu ulah pemaling kerjis sing ganti gegelan masa pensiunis anak ngorang liangai awet muda yang sesai sebat goba engal tua nun nasi jaring ide yang witiwasa mandelanggeng nyalanang hidup pelara timang menghayal samilang bengang-bengang basang sedok mendekut pinangnya tidong ngadenang jani bareng tiang gening gening balik ning ranang kenai lia anak ngorang liangai awet muda yang sesai sebat goba engal tua nun nasi jaring ide yang witiwasa mandelanggeng nyalanang hidup pelara timang menghayal samilang bengang-bengang basang sedok mendekut pinangnya tidong ngadenang jani bareng tiang gening gening balik ning ranang kenai lia sing peduli ane jelek bakat tumpluk
sana subo melenan anake muani tu sing kewa ngale kegelan yen kantonge suba tembung wen masak segan amak kecit aneh anake lo bisa pingsan yene malu anake lo liunan lugu bilang paken flight ne samrat jaro alu boleh ban banget nasebe bisa unduk asing peduli aneh jelek bakat tumpluk bajang janin sing memilih ngalih kegelan dia pentua aneh penting kantong tebel acara tiang nganggur ngapa montor benyile masih payu mantu nang anak bajang nyentrek bajang jani sing memilih